Ja selles viiendas osas näeme me seda päris hästi, kuidas ma tegelikult tunni aja jooksul teen ainult nii-öelda 2 sõitu kaubaga. Et see on jällegi selline Tartu spetsiifika. Ja kui keegi ütleb, et sõida kiiremini ja ära kokkuta või ära mökuta, kõige rohkem me võidaksime ainult sellega, no maksimaalselt võib-olla 10 või 10 minutit, aga see enam ei puhu pilli. Ja mind panigi imestama, et ma selle Kivilinna juures Annelinnast, et sain niiviisi välja, et ei saanud ühtegi tellimust ei Edenist, ei Anne S-burgerist ega Jaama pizzast või kebaabist. And hello everyone, in here is in a 5 part we seeing with specifics in Tartu, but we in the 1 hour we made it only with 2 orders. We're riding with 2 orders only. And maybe it's somebody says that it's a move faster or something that, but it's not. If you maybe where we can something is to do in some operation, maybe it's a little faster and we get extra 10 minutes or 15 minutes. It's not helped in here. I'm know that. I'm trying that all before. Итак, тартовские специфика. Мы видим, что за 1 час мы сделаем только 2 поездки с заказами. И если кто-то говорит, что слишком много кукую там или время теряю что-то, ну, можно, да, я попробовал. Можно сделать все это быстрее, не говорить там с людьми там где-то. И выиграть, может быть, там 10-15 минут. Но этот совсем не поможет. Вот такое. И когда я выезжаю из этого, как раз это место называется и Каменный город, откуда я сейчас выезжаю, что интересно действительно, что я даже из там близких местах не получаю заказы. Это тоже очень странно было. Обычно не удается оттуда этого между панельках выехать. Все время составляют крутиться тебя там вокруг, но, в общем-то, мы видим все этого сами. Nii, väljume sellest 9-kordsest ja alustame siis uut epopööd järgmiste nende Kivilinna majade juurde. Kell on juba 17:17. И время уже 17:17, and the clock it's 5:17 p.m. And it's all right, signalization, it's need to remove it. And next. Where is the end point? I'm not understand it. Suunduge põhja. I want to see where is the end point. It's all right, I understand. Suunduge põhja. Так, а как отсюда выйти, чтобы не царапать машины здесь? Viiskümmend meetri pärast
Ringteel sõitke esimene mahasõiduteele. Да. Показывал рукой направлением водителю, что я не еду дальше это на круговую дорогу, а он может ехать, чтобы он видал этот так. Где-то там налево этот панельки, этот 9-этажки, оттуда по дорогу перед этими надо как-то так ехать как туда. Так, здесь эти гаражи. Пьяный полиционер здесь. А что тут такое? Что... На самом деле я хочу и налево поворачивать отсюда. Kakssada meetri pärast. Keerake paremale. Перед этими домами. И вот если ты опоздаешь, тебе уже нигде, уже ты должен очень быстро. Ты должен очень быстро. Где этот? Этот новые дома. Вот этот. Вот эти новые дома здесь, наверное, значит. Которых просто я здесь не знаю. Ой! Здесь я упаду. Sihtkoht jääb vasakule. Так. Здесь. Да закрывались здесь, дом здесь-то. Так, так. Так, дом должен быть здесь, по принципу. Посмотрим другую карту. And let's see another map. Yes, that's place. Итак, это место здесь. Давай-ка. Но здесь надо закрывать. Давай-ка посмотрим. И закрываем камеру тоже здесь момент. Люди не хотят, чтобы их снимают даже. Nii. Viisime siis selle ära. Vahepeal on taust muutunud piidrilillaks. Ja viimased sõidud on siis 2.32 oli see Annelinna, see 1.9-kordne. Ja teine on siis 2.72. И первая поездка этот 9-этажки была 2.32, а это 2.72. И общая копилка 25. Вот так. Как-то так. Ну, в общем-то, ездили 24 евро и 10 поездок. Это значит, что средняя цена 2.40, этот 240 рублей. Средняя поездка на 10 этот. Но 24 евро получали, а 26 километров ездили этот с товаром. Это значит, что этот опять не в балансе. Что обычно раньше как-то было километр евро, а теперь меньше. Вот так.
Но все эта карта стала фиолетовая совсем и коэффициент 1,4. Но я хочу вообще-то выехать отсюда. Я не хотел бы здесь оставаться на самом деле. Вообще в этот каменном городе и между уродливыми панельками. Советского строительного искусства здесь этот. Так, а как отсюда выехать? А, да. Солнце низко, and in the sun it's in a really low level. It's muidugi me võime siit Edenist, Annelinna Hesburgerist ja jaama Selverist võime veel mingisuguse kola muidugi peale saada. И здесь недалеко этот торговый центр Eden. Оттуда нам могут найдут какую-то ерунду. Так, впереди у нас этот Анне Hesburger. И еще есть этот улица Яма. Там этот Selver, а там пицца. И там какой-то кебаб тоже есть. Так что мы можем хватать здесь из 3 мест. Ну, мы попробуем убежать отсюда. Если мы отсюда заказ получаем, то мы точно пойдем сюда обратно. Этот неприятный, и так можно здесь сказать, район уже. And we're trying to escape from here. We can catch from here, or for us is maybe it's a Bolt is sending is an order, can send from here. In front of us is a Hesburger, in left side is a Eden, and in right side up it's Jaama Selver. In Jaama Selver have it's Peter Pizza, and it's something, it's a kebab or kebab. But I'm waiting, it's a green light. It's so much need to wait, it's green light. Now it's a walkers. Now I think it's now we, or another side, it's right of we, and it's
И, конечно, очень короткое время этот зеленый уже начинало мигать. Едем улица Анны. Здесь у нас уже на левом стороне начинаются уже нормальные домики. And here is this is Annie Street, and it's on the left side we seeing it's normal houses, and now in the right side it's Stewart's. Nii, meeldiv on sõita kuidagi vot selliste majade vahel ja majade keskel, mitte selle koledate paneelkade vahel selle. Nii, ma tegin päris õige liigutuse, et ma võtsin kaasa täna, panin ka päris salli. Я вроде сделал правильно, что я взял сегодня шарф даже. Так. Монк ташку. Так, в центр надо ехать. Все. Значит, сюда налево. In here it's right hand rules. And we're riding again over that bridge that we're seeing is in front of us. And we need to wait. In here we need to a very long period wait. A green light. Да вы что? Интересно, этот на камеру попалось, что я сейчас видал или нет? Наверное, не попало. Üks huvitav asi oli, moment oli, mida ma siin küll praegu nägin. Ma kahtlustan, et ta võis ainult nurgeti korraks kaamerale jääda, aga päriselt ta jäänud üks selline väga huvitav nähtus ausalt öeldes, mis mind paneb lausa kohe pani imestama. Näituse tänavale. Selge, see on minu kanti järelikult. Итак, следующий заказ я вижу, что как раз этот на границе, где этот мой регион начинается. И может быть там и кончать сегодняшнюю авантюру здесь. And I'm seeing that order is being in my region border, and maybe I'm finishing, maybe, or we're driving to maybe it's a Veeriku Selver. Может быть мы едем еще Selver, там этот Veeriku Selver, оттуда тоже у нас могут быть заказы, но они там дома уже близко. Ну, посмотрим. Очки упали или что-то. The sunglasses was it's dropping down the girl. And I was stopping it. Millegipärast ma arvan, et mulle sokutatakse kuskile kesklinnast veel kuskile mingile Tiigi või Vanemuise või mingisugusele tänavale sokutatakse veel juurde mulle.
need majad, mis seal on need piimakombinaadi endise territooriumil ja seal olid, vanasti olid, seal olid nad nagu garaažide rida oli. Aga nüüd on sinna ka need olid ju need on päris kaua juba olnud need karpmajad või need kastmajad seal. Aga seal olid vanasti piimakombinaadi igasuguste, piimakombinaadil oli ju enda autopark, mida me siin nägime, just on сегоднястись тоже видали. Piimakombinaadil oli ju enda autopark ja neil oli garaažid. Või vedasid autoveod neile või? Kurat, neil oleks nagu endal olnud autod. Enda juurde koju peaaegu vedamine Näituse tänavale sinna Annahaava ja Vaksali vahepeale. No ma elan ise Tähteres. Ma mõtlen, et kas lõpetada ära või minna natuke edasi sinna Selveri juurde. Ja Selveris on ju seal Peetri pitsa, siis on seal mingisugune kabaabijunn on seal. Ja siis on seal see Hesburger ja Peetri pitsa ja mingi kebaab. Nii, mul on veel 4 minutit aega, et siia jõuda. Ma ei vajuta ära. Seepärast muidu hakkab juba tegelikult mingi tagasiarvestus hakkab juba tööle. Meil ei ole mõtet. Selles suhtes normaalsemaks tehtud. Võtad toidu peale, et siis on sul normaalne kliendi juurde jõudnud. Vanasti oli see lühike aeg. Ei, aga praegu on ka lühikesed ajad, aga ma praegu ei vajuta ära, ma lähen veel ülesse, võtan asja ära, kui see valmis on ja alles siis, kui ma sisse saan, siis ma alles. Kuhu sa lähed? Siia alla, siia KFC-sse. Kuhu? KFC siin. KFC, ma ei ole kunagi, Boltist ma ei ole kunagi saanud siit. Nii. See on Hannaava tänava nurk, seal on see hambaarstid, teine maja, kohe nurga pealt teine maja, selge, ma tean seda. И так я даже знаю, где этот дом. Aga veel ei ole valmis ja meil on veel 3 minutit aega. Tegelikult on ikka nõme küll, ma räägin ainult mingitest vedudest, mingitest kellaaegadest, mingit tarka juttu, ma ei räägi üldse mitte midagi. Nii palju oleks rääkida poliitikast ja Ukraina sõjas. На самом деле ничего умного здесь не говорю. Хотя есть про украинские войны. Может быть, будет какие-то нормальные подвижки, что у украинцев, может быть, и пойдет немножко лучше и лучше. Но можно хотя бы надеяться с этим. И русские фашисты выгонят из чужого земли, которые они оккупируют и людей убивают. Итак, не готово, а мы уже должны нажимать. Nii, mis siin sees on neil siis? Kanton riisinuudlid krevettidega, köögiviljad ja munaga ja terav küüslaukaste. И так что у нас тут? Кантонские рисовые макароны, нудлы с креветами, овощ, кухонными овощами, ну так это я знаю, овощами и с яйцем и острый соус этого не хрен, а этот не чеснок, чеснока.
Alright, let's turn on in here, turn off it see camera. Võtsime taskust Mongist peale ja hakkame siis sinna Anna tänavale sõitma. Ja hakkame vaatama, või noh, mitte Anna Avadelt näitusele, nii. Mis ta siin kirjutab? Nii. Oletatavalt saab maja eest ka sõita sinna, nagu arvaks. Я начинал думать, а где этот заход туда от дома. Там спереди или сзади. Вообще-то отлично было бы соединяться с машинами сейчас. Да нет, не буду. Рукам уже прохладно станется. Ma nägin veel ühte kullerit, kes sõidab mopeediga. Kes sõidab mopeediga. Sõidab Wolti. Vähemalt Wolti kott oli tal. Nii, ja nüüd me peame valgusfooride järgi sõitma. И здесь раньше мигали желтые, можно было ехать как хочешь. А теперь, да нет. Все. Ждать надо. Не хочется. Оба стороны машины. Так, машины останавливались. Все. Мы как-то так. И вот как раз на границе моего региона там едем туда. По-моему, летом тут какое-то время этих скамеек не было. А вдруг они появились или в конце августа, или в начале сентября. Как-то здесь пустота была. Ja millegipärast ma nagu mäletaks, et suvel oleksid need pingid siin vahepeal ees olnud, aga mingist mul ei ole suvel tehtud ühtegi videot. Nii, keegi ei saa sõita, minul on parem käsi kinni, ma ei saa sõita. И у меня правая рука занята, я не могу ехать. Теперь моя рука свободная. Nii. And now it's up to a hill. Riding in slow speed, only 20 kilometers per hour. Едем медленно, только 20 километров в час. Фу, какой-то муха летала, или мошь, или мох. Мошь. Мошь — это вещество, которое растет вокруг деревьев вроде, да? Или мох? Нет, мох растет вокруг деревьев, а мошь — этот маленькие гадкие мухи, вот так, которые бы пойдут в класс. Хотя прохладно уже. Потом перчатки надо одеть уже.
едем по-другому. And riding by another ways. And the bus is being its back now. Отлично это, что солнце за какими-то затуманился с этим облаками, и он в глаз не попадет. Tere, mina olen see kuller, kes teile toitu toob. Ma olen praegu juba siin Annahaava ja selle nurga peal. Aga nüüd, kas ma olen jalgrattaga, et kas teil saab maja ees sisse või tuleb sõita hoovi peale? Maja ees saab sisse. Saab, jah. Selge, aitäh teile. Jah, kohe jõuan sinna, kohe mõne hetke pärast. Okei. Итак, звонил туда и говорили, что перед домом тоже можно попасть туда. Так, я спрашивал, отсюда поворачивать или перед домом можно, он говорит, что перед домом тоже можно. И вот этот дом здесь. Tere teile, jah? Issand, milline hea, kohe asid, kohe vastas kohe. Nii, aga elu lihtsamaks. ei no seda küll, jah. Ma ise elan siin samas Tähteres, ma mõtlesin, et huvitav, et kas lõpetada ära see trall tänaseks, et ikkagi jahedamaks läheb või siit läheb kohe ära, jah, ega. Kusjuures huvitav on see, meil ei ole üldse veel lehtedel, kuskil kaskedel, ei ole veel kollaseid siile, ei ole sees. Ei ole jah, kus juures. Huvitav, kas see ongi siis see näiteks, et loodus arvab, vaata, ta hakkas nii hilja ka pihta, vaata kevadel, et loodus arvab, et ei, et meil käib veel suvi edasi. Kuidagi huvitav. Vaata, eelmine aasta oli hästi soe, terve september. Ma käisin veel jalgrattaga sõitmas, video tehtud maal veel 30. septembril leidsin, isegi mais sai valmis. Ma käisin, korjasin veel põllu pealt neid maisitõlvikuid, sain kätte veel. No, muidu meil ei saa ju mais valmis, jah, ei saa valmis. Ja ega mina mõtlesin ka, et mais kasvab üleval nagu hundinuia see, aga siis nägin, et seal keskel on nagu mingi sigar, ma ei olnud varem näinud, eks ole. Ja oli hästi soe ja siin need nagu eramajad on ju siin. Ja terve september ei olnud vaja, mitte kordagi ei olnud vaja kütta. Ja lühikeste pükstega sai ringi käidud ja niiviisi on. No võt.
nii, aga palun. Jah, head isu. Так, посмотрим, что же здесь. Э, 3.43. Этот последняя поездка. И этот 343 рубля. Последняя поездка. And this ride was, it's 343. Alright, maybe it's a one ride, it's a two, it's only and I'm riding to that directions over the railway. This is a Selver market, and in here it's pizza and kebab and pizza, kebab and something, no, and it's and maybe we can catch from here, not far from my home, it's orders. Вот этот автобус сейчас здесь, наверное. Так. Нарушаем. Но как раз пришел заказ. Интересно, откуда. Таверна. Обратно надо ехать. And I need to ride it back. I need to ride you back to the central city. Taverna pizza. And it's a €3. It's I'm seeing it's a price. I think it's, and it means that we get its brutto amount. It's €30. And I'm thinking that after that is a real last ride. After that is being it's a darker period, and it's clock is it's 6:05 p.m. Я и время уже 18:05, и где-то там через 45 минут у нас солнце уже уходит, и уже какое-то такое темнота начинается. Вообще-то я могу немножко дальше ехать, все-таки мой ряд вроде как свободный. Так, выезжай оттуда. Сзади целая армада машин. Так, и здесь машина ждет выхода. Здесь у нас тормозится. У нас очень пьяный полиционер. Тормозимся. Здесь действительно сильно прыгается. Показываем рукой направление. Ja näitasime käega ka suunda. Pidurdasime ka, sest siin on tõesti päris purjus politseinik on siin tee peal ees. Mis võtab ka jalgratta võtab meeletult hüppama.
Показывал рукой автобусу, что мы едем прямо. Автобус сразу ускорялся, потому что он тоже мог бы подумать, что я тоже общим потоком еду налево вниз, рукой показываю, что мы сюда. Ну так. Вот так и катаемся опять в центр города. Специфики Тарту, да, это что все эти заказы, в общем-то, только из центра города. And this is a specific of a Tartu city, but all orders we can get, it's mostly gets from a central city. It's a полиционеры здесь. Что-то случилось, что ли? Какой-то тут странность там какой-то. And something is strange was it's happening in yet. I'm seeing in the right side, but camera is not catching to a video. Правила правой рукой. И мы сейчас сюда пицца. 6 минут еще нам дает время еще. До пиццы. Поставлю задний фонарик, тоже мигать потом. Что уже такое. Пылять проклятые здесь они. Этот машина, наверное, автокурьер какой-то. Кто еще? Pizza не готова. And the pizza is not ready. And we are watching from map where we need to ride. I not understand it very well. The direction of that. All right, we are. Turu ja Purde nurgale, aga Turu ja Purde nurgale, selge, no olgu. Meil on 4 minutit aega ja meil sai see valmis ja mis nimega ta on? Tapassi C. No see on selge jällegi, et see on üks mingitest migrantidest on see meil nimetusega Tapassi C. And we have it's a 4 minutes it's a time. It's not good and easy to ride. Tere jälle, jah. Tapatsi on selline nimi vist või? Oli küll. Jah. Jah, ma ise kirjutasin. Selge. Jõud. Nii, mul on veel 2 minutit aega. Ei tea, kui minne еще 2 минуты время еще. Так, у нас еще 1 минуту время, чтобы сюда попасть. И велосипед мы украли. А теперь нажимаем, что мы на месте. Так, брали. Purde 21.
Да, неприятно туда ехать. Suunduge põhja. Seejärel keerake paremale. Поставим фонарик маленький. And we are installing to here to a small light. And we put to a blink. It's to here. And we get its letter close. In Estonian languages, we was be like it's direct translated, it's a skinned clothes. And in Russian language, it's the same. It was be direct translate like it's a skin and the clothes. Итак, на английском другое, на эстонском и по-русском более-менее одинаковое, что слово кожа и перчатка. У нас тоже два слова. Хе-хе-хе-хе-хе. Теперь соединяемся на большую движуху, как говорит Путин. Движуха. И вот мы соединяемся этому движуху сюда. И будем ехать как машина. And now we are riding like it's a car. Nii, ja sõidame mööda Turu tänavat kuskile sinna Purde tänavale kohe. Seda maja ma nüüd ei oska otse öelda, milline ta on. Aga need on need uuemad majad, mis on siin ehitatud. Aga no eks me seda näeme varsti. 1,4 kilomeetrit sõita täiesti otse и 1,4 километра ехать прямо, если так. Но здесь он неправильно показывает совсем, потому что там маленький такой угловой поворот, наверное, и он рассчитает первичное этот туда. А мы едем по общей движухе. Здесь успеваем, нет? Ну да. Сейчас лучше ехать какое-то время, потому что сзади у нас машин нету. А тут нету, тут красное. Тут я уже не могу уже. Слишком красное уже. Хотя я могу здесь и ногой толкать потихоньку. Как будто бы пешком хожу. No da. Niiviisi lükkasime natuke nagu jalaga, nagu oleksime jalakäijad siin. Sellepärast, et ja Aida tänaval on ka midagi punast, me näeme seal ees. И следующий перекресток мы тоже видим, что там красное. Это время, наверное, вдруг зеленый успевается к нам, а сзади уже лавина машин. Да. У нас есть зеленый. Так. Этот здесь ждет свою очередь. Jah, see ei ole 1,4 kilomeetrit, seda oli muidugi tunduvalt rohkem, sest siin on ainult see, nagu see, ta arvestab nagu seda vahepööret. Nii, nüüd on
vaatame, mis on nüüd siin tehtud mõne päevaga, kuidas nüüd siin see asi on valmis tehtud, kuidas sealt teiselt poolt just välja sõita, teiselt poolt silla alt. Nii, praegu on taga, on mul tühjus. И сзади сейчас чисто пусто, вроде пустота. И вроде... 200 meetri pärast. Hoidke teehargmikul vasakule. Да, этот промежуточная точка была только 1,4 километра. А тут начинается новый этап. Сказали, Hoidke teehargmikul vasakule. Чтобы держать налево. Да тут все не сделано до сих пор еще. Ja siin ei ole jällegi mitte midagi, ei ole nendel kuraditel, ei ole nad ära teinud, mitte muhvigi ei ole nad teinud sinna. Lase buss läbi, no olgu, laseme bussi läbi, ega bussi ei ole siin. Mis seal tulega sõidab meil ka? Bolti jalgrattur sõitis, там Bolt велосипедист ехал, по-моему, да, на пешеходке. Так, 650 метров. Ну, тут, может быть, этот камера поймает этот телефон. Так, красный, and it's a red light. Maybe I can ride it to a walk side, or it's ride it's a little easiest, maybe it's ja võib-olla sõidan siia jalakäijate tee peale, sellepärast et mul on lihtsam siin natukene sõita kui nende autodega siin koos jageleda. 200 meetri pärast keerake paremale. Keerake paremale. Seejärel keerake paremale. Ja need on nüüd hoovi peal ehitatud need majad, aga nii, ja siit keerame ära. Ja siin ongi need keerake paremale. Majad kohe. Seejärel keerake vasakule. Olete kohal? Ma arvan, et see ei ole see aadress. Kas ta ei olnud mitte 18 ei olnud? Адрес, по-моему, 18 было. Этот показывает, что у нас тут 21. Что 21 ongi see. Ma tulen ka kohe koos teiega sisse siia, ma olen siia. Toit on vedada kohe. Nii. Kui mõni hetk kuskil lahti saaks hoida, et oleks siia. Või pane ukse taha. Ma kohe tulen teile ka siia siis. Nii. Так, камера вырублена.
всякий случай.